He pakanga nui kei te haere ake mō ngā pōti Māori a te kōwhiringa pōti o te motu e tū mai nei. He ai kia hone harawira mā ngai motu hake mo te tai tokerau, kua takahia e te rōputoranga pū Māori te whakaitanga i Wainganui i āia me rātau. Kei a Roihana Nuri, tēnei pūrongo. He tau whāinga kei te puia ake. He will make it back, there is no doubt. Engari, ko wai ka tohu. All the indications are that the Māori Party and the Harawira Party will face off. Hei te rā horoi e tūnei, ka pānuitia e hone Harawira i tana mahere mo tana pāti hou. Tūkuna ngā mema o te pāti Māori ki au ki warātau tūru mena kataia. Waihotia ngā pōti a pāti mō mātau o te pāti hau. Mena koia te huarahi, ka wini mātau kato. E ai kia Willie Jackson, ko reipa anake te toa. The Māori Party is talking about standing someone against Harawira in the north. He will respond by standing someone against Sharples in Auckland, and that's going to be sad for Māori everywhere. Engari, e ai ki te mema motuhake, nā te pāti Māori te whakaaitanga i whati. Hakoa e kore te pāti Māori e utonu ana, e mōhia nau ki ngā tangata e ono, ko pātai ke te pāti Māori kia tū hei hoariri ki au, o roto te taitokerau. E matapai tiana ko te kupu mana, kei roto i te ingoa hou o te pāti ahone Harawira. Mena e kore te pāti Māori e whakae kia aka wātea ngā pōti a pāti, kei reira pia, taua raru, kia hoki mai anō a reipa ki roto i wena tūru. Some of us are hoping that the two groups would think about this before they go to war. Hei te rā horoi, whakapuaki ai te mahere pakanga ahone Harawira. Roihana Nuri, te karere.